the same. Any a trotro that besi, the omopen mo ye a boamopana mugenti. One on mama Sanchez Bonnie Cosintino, a buying a baby 2 on so esa. Ghana National Cocoa Farmers Association the Kokoba Betuja HM say Sabon Abina Mbomodian show mu ye die nsem so amfa ma wo me yade a omobeye ye kire. Na osofo penny or no and the House of Power Ministry International ano ne den Edim Prophet Francis Quartain. Na yenyina ni musa sentimentemu ajamasu ehwa na wo ya asode. Na nan san be tojo akirema o kirema ajamasu krodua no. Eye no mikro international mba no obi ahwe ne wankokro num ankoto bibia ni anaso ankoye ahwe krodua nim. Na wo se na mana trenkonwa abo no kokoso mapache so mapache opa de asoro no obetu e de afri krodua nim. Esikuma Adobin Brakwa electoral area ye coordinators omo wo honom abomoden de omachitai e de atai eye Kennedy ohene e Japan achi. Ebe bomoden atwapo akopia ma no ne ensem na ebe akopia mu e wo Uganda nyankopɔ ya adom e kyeneda wonom eto aba na meke sei akoyere set sra enyasem kumo omampedi otedwa so e mamoden mu odundum internet hwinya adwuma e wabato no ho ye de mu nsiremu besom anumre yi ye bebo moden a agina manone ensem na nipa be ye duonu wotwe eyade omatimi ato nananem e won siedo e wa bra eye crane e collapse ye etu train so e wo Thailand. Ensem no pina ka ho na yese ho kondwa e besem se enumre no nsia ka se hotel oha eni nsia e chiripo enkro ka se fidie som na ye ka mo se yem papa dade Lumba na chita akuo no edoso papa nanso emu ba ko aba emu ode pa sa no manam no eye precious fans of deal emu ode pam na kuyi wonom eta yem papa dade Lumba ne dwumade nyina chi na fenso ne radio station de da so DLFM 106.9 dwumade nyina chi na kuo ne mu ode nti fa ho be kan ne nyina yem papa dwumade na omo se yem fa nto anum se ubewura kuro no mu a mo ankasa sekuo ma nso mo ani beje pa efiri sei asam to wa ye ba bibia fa ho bia ne beta wa chinti emu ode pam se meke se wakwa wo so na akwawo ene ne mede be ma wo no enya asem kuma wunu fa firi mu a ye ba okwa wa ye ta wa chi pampem enti fa ho be hye eye precious fans of the ekuniem wow na dwumadi awodo a ye de ne mu ode nti wonso so emu de no obetim bi pam na opemu nkyeremu a frempenifu ahomaturufo esoi na ne wonom eni enkita hom ahoma ne 0244 285 369 0244 285 369 and 0535 190 661 0535 190 661 ye boy homra ne say odo ene bia koyem na waje enso say eni da so ewo ho ema obia Opensio dia na mekanfo eye Lumba super e dia ma say ya badin to eye bi na wo ye ana mposa wo shop na pese untu no dodo enton enya so mfaso dia na Lumba super ana mekanfo e dia ma ye woni sache sanso ana bottle into open no dodo eto abetimi afrem penifo 0555 274 757 and 0577 475 343. Akenka for yes enkonwa besim go ebesi peteprem abesim animre no dia meje so ya wofa osiate ya the wam Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa wedding ene ye ba besim animre ne ye da ye ho ye ba ye de kasebo no enkyire mu ankasa ebesim na nsa na no me wofa se kokofu sewa usi di ye kasebo no eye deba dia The body hintano no kutu seba mwe nya de ni bia se kutu sebam ye mwachigo se kutu sebam midian go fu sewa se kutu sebam DL kase body hintano no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yemamo akwapa. Efito American share yen e Facebook and efinsi YouTube. Na yemfa kasebo no echirimo ensemum. Yensha kasebo na se enfemfiri epiemantemum. Na meka say Eastern South Police Command. Wanum ensaka owura bia ne din Eddie Kofi Acheman. Na papai wanum esusu say wobonitrimu po say ono ankasa ne ba wedding finchia no emiensa pe 3 years
okwa akoto no e de Agyei Sikapa tenen 1 million Ghana cedis aka ne sikam 10 billion papa yi ekwa akwaje na owura yi enka ne kirem se mutusu se ote kwaman eno no wo denchembo mensenem egwa piemantemum na aposifo edententam ena akwatia aposifo ensa etimi esonimum na nkra abatodi ye kase bopono so edi adanse se papa yi ekirem a one obi a ote akwatia kroduanim adwetwe nkomo eka kire ne se na nsen atitirema ye den papa sika samonye ne botam nyina to ape ti de ade yi de sabe so won kokọ na se kodum pempenso bi na ho kire ba ye ton binti ne ba wanya mfinhia miensen se de ado ne de se ne ba betena se na ho kire ne pa de obeton no na odina Agyei Sika na krachi ete amane bo we pe na obo modern man ho ye ha ekokọ yi akwatia aposifo amane se ebo me na nanam asema abani obi koton ne bo nti we ye ba ne dan na no ana aposifo no eye omo ho se wodom to ni panti wamba mmade ane owura ne den e de kofi agyemai e de nkomon nkakra na papa gito mu se yes eye no kra pa me ba na meton we no wadosa de pa enti moton na mo de nyankoma de a o mo benya sika botwu etimi de popra na no ana aposifo ni de nsawo so kodum pempenso am owura kofi agyemai e de to aposifo na nim se ne ba no ene bo no ehun se ne ba no sade awum wado fine enti oton 1 million Ghana cedis ene woton titisikam 10 billion oton na wabomade ade sika no e de acheke ne half farm ena posifo ekukwam ejede tomum na no ena bia mu hia se ombehia ne pepepe omo ho no ma de ache ye hwe ya amisa kofi aba obaya okitane bayinsam dese ede na ba ampa ne ampa nuane ampa oba beton e ho no mo pe ena posifo e ba omode am omode nsa waso no obu e ka kire mo se ba me de na ba no mesere mo wei munko no na momfa ne nyankoma de mu wie pe momfa na mu ne mra me na me nka nkira kwetiafo se enipa bonfo bi ena edi me ba no so omato no so were kunom na me yede dem mmobra na me nsu na Ghana fo nyina emesu me bi efisa me ba no efre mu ehwo ape ena posifo efa handcuff no de gu owura nse na secretary hwe yanim ye ya posifo ya chew adenti na sabi nipa bonfo etese wo ton wo ba Agyei Sika na me kese no openipo no ye posipeniam wakasa edema posifo doma wasantemantam anasa epiemantem mechira public relations officer edema Eastern South Police Command eye DSP David Fianko Ochre etrem mika se de hwehwem guso a ekoso edefa nyina mransama owura de dindi Kofi Agyemai aye hom na empenefo mika se de eyade abofra no posifo de nesi a wonom ebona papa ne din ede eye Kofi Agyemai de otwirima empenefo guso enhwehwem ede afa nensem no ehom na no pay emna didie hitman etena se am na ode ene da so ho mobia money show no etudwanom na ebo maden ekọ epiemantem ne Dr. Ray to twen komono de nsem sei eto o my Ghana adehye enim Doctor wona wa kwatia enra samesi ye abranti a wo ton ne ba a police for achino no ehon komono te say yo me ma men charity for enano pay mobile adwuma so pa DLFM there number 1 all right so the sene hotel no sa pepepe enra yenya na ntie se abranti a ye friend no Kofi Agyemai ofi kwaman na okwa koton ne ba e de akwa kodisika in fact according to sources ayenya ne chese abranti ne se ne ho na enna ye report ni wi ekrampo na yesenya info bi krampo se oni oba bi nete na oba na ma na pressure se onware no nti sika woni se ode be ware oba no ene se wo kwakoton ne ba na wakwa akonya sika dia ware oba foforo na akola yi maame de woni akola na maame Agyei according to nipa oni din komo no so chese abrantie ne se akola ni nya 1 year no na o maame beto na twene ne so na uja na hokoye nti ne mabubu ayede ama no amwa akonya oba foforo na otoba na ware no ene se okoton akoda we na ode akwakonya sika na se ne ete ni na ne se police for enso enya ntie na mo ye se amo beto akola no nti amo ne no edidi nkoma negotiate ya nti ebredu se wo mo ekosia na omo diska ema ya branch na mo ji akoda na ho na police for so ma set so mo ode akola no ba na no perse police for kukum nti afei na mo ba tene ba be kokot na yakwa kodi na asem e ho no mse Doctor Mamembusa akola no wanya mfie say akola no mfie miensa 3 years mfie miensa 3 years okay and what was the agreed amount na what akola no agreed amount ni 10
billion. That's old currency, 10 billion. What they buy a new currency, 1 million Ghana cedis. 1 million Ghana cedis. 1 million Ghana cedis, yeah. And the police for arrange circle one what Baba Taqualano. One better Aquadano. Aha. No Mukusiano. And in the year negotiation BBA. Any a would ye a man bonia or ton cram, Eddie free equitia Edison dear. A man above for the day a day. Dr. Ray, and I would taste anopa, only DJ Hitman to train como, ego, and it does so homo pia. Jumedino Esuntisika, the Naba Facebook on Swam, DLFM 106.9. DJ Zikipi, NFN so DJ Oman and Adamenti, ya the video nato so na brabeho. Papa chess and the banyan fish yami and Satrima, which rubber fienti, or quack or torn a banasa coco, no moon kuno, or mukunu ready and come at the monfa moon mreno. Na mobna, no one soon, non fac it is a dukum money yam. Non can't chrome for send a panel, Nipebi not on a sweet kuno. Na Omadan ye, you know, and yes, body, and send family butum, a work with tia, a pimentemu. Sika, yes, ye. Ebi moso wa kukudru akwala wankasa oba. Na sometimes I am be some say onye ready so be wo a ohun sun ye so betimi ahwe ba ada na wo. Ana ye fe keke say onso ye beka so wa wo. Ahokere de ye mfa so whiskey bi ho no ma no whiskey ba de kire na be wo be ye den but me hu de enti about trim so okoto ni. Agi ska mi ha. Esa say ye sanfa na mu ni mbra na ye agency wa body. Say obesu sa eyi crocodile tears ni bi. No. Aha, esa manfo me hu no mobo no. Aha, nti we ko ba beje hu san bode ye. Ehu. We kire se ni papie kunkum mo bebre na no. Eni pansa shasha. O na say no de. Obi ani ho no ma obefa sekan say okoku obi wa bra ye nsoma na so nkoku no. Yo, mate sika ebrenti to akase bo no so. Yentua Kasiebone so na municipal director Edema Youth Employment Authority ewo Madina Mr. Wisdom Akolo eden hyehyeye egu akwam ene eye nwumeko ahodo bi a omo no mabne ewo ntetiamu omo wo Madina sane ebe ye omo ne ombeka bom atimi edin djuma na yade omo bo modia edin mabu na wo honom ama omakwanya na fa ntetiamu anya de ombetwa kaprempo ewo honom na eno so betimi abo onom so anya adwuma etimi aye na ahotoso a wo so omo so enya ewo man mu no omo so no ebetimi enya na ahwe programs a wo do mudi agu akwam na chese yade omo be kire om sane ombetimi aye massage eba eye beauty therapy nso so metimi akire wom eba so wo so mu botre eye ade pam ne de keka hu nina no metimi akire wom so na ebe yo musu be hu na omusu no etimi ede adwuma se obi bomode etimi kire kwan abefa so abebotre ana abepam ade ne peska kakra bi na de pet shop a na wote ho na chese wo ye wadwuma na wo jiska edigu botoma eno so no ebetimi aboa wom na ye Madina fo eye municipal director Edema Youth Employment Agency esanso edi tuja echemu se ade omo bia ye recruitment edi ama mabu na omo no omo ni adwuma ye ewo man mu se na ebe ye omo nsu no betimi aye adwuma na omo nsa ebetimi akoma no ade omo mo makwanya no ama anwuma hodu a wosom timi ye nina no omo so betimi aye na ochemu anwuma bi nso aba monten so ano so no mo hwese maburu no ensa betimi akabi na omo atimi aye bat se baba shop omo yitre ni bi nso a eba cleaning service omo besiesie fie ene eye adwumeko ahodo mu no eba fashion design so betimi apamade ye papa factory work ahodo nina no ade omo se akwanya na ba eye maburu omo ni adwuma ye no omo so no be ma omo akwanya no matimi abomoden a enso ensa etimi akoma no na abra mo ne nsem twofo atwetwe nkomon ana Mr. Kolo adi tuja no chem say ye program ye omdi betujai efa ni omo pese omo hye eye mabunu ni nsunkran eba sikase mu na chese omo so omo nya adwuma ye nu nam sunti no eye nubone ene ne mabone no mo ye wo man mu no so ebetimi ate enu nti ana omo bomode ade san hyewe ya basa na ebe ye mabunu no ebenya akwanya etimi aye adwuma ejini se nyina ye ho ye anope abamu wa na opportunities bia aba ma ejuma sem edikan enuanom mo ye baba na se enuanom mo ye babrain kwanya beda ho se obi epe professional barber na se qualified barber se oni no be ye ejuma na afin so obi a ye therapist na se o ye massage ono so ehumenya kwan ho massage ma no so ebiom
bia opeso sua therapy no kwan o se obekire o na so betumi akọ TTM for 6 months na also otumi abe master on your own we say you was say yensu adwuma ba ko ana say yenye adwuma ba ko ndi se o pe no na o adwuma bi ye crampo still no obetumi afre numbers no na oni madam no abonkomo kwan obefa so na otumi asanye bi aka ne awoye no na atumi aboa efise ene Ghana wodi wani to adwuma ba ko so ya na asitene mu no do bebe na ayedi enti we dia kwanya beda ho ti kache unuanum ma ni unuanim memma mu epe adwuma ana so mo what this field na so mo ope madwuma na mo nso mo fa mo honjim na mo tumi nya bibi esua bibi na nsenia aba ni se wo hwa na obi afre o se manya kwan a mepesa mitu kwan kwa manoni na so menyensa na adwuma nti mepesa ubo na mitumi nsua no busun ba ko busun mienu na menya certificate asambisa ni se obetwa ma opportunity na aba ansa na obeya hoboa da bi yenye no sa nti mesre se kwanya beda we obi o pe bia yenye nto ho sene be opportunity no ba ema bibisa na se kwanto ana se adwuma bi ebe pia enya fe na obe tumrika se me ya hoboa eni ya uti ye Mr. Wisdom akolo no ana ye municipal director Enema Youth Employment Authority no ewo Madina na maniboy ye nsem trioni Elvis Kuma Samson ana de besome yanto akase wono sere yenkoso anyine mu ewo nkran pompone mantamum na osoafo no ena ohwe apan enkitahudie so mechira Minister of State in charge of Government Communications yon minyam for Felix Ekwache ofusu edensem atudwa etiremu nansen Ghana shankafo prepa wo mayimu atetepa efrise ne wo sode ahomarache na wo pehyen ede akwadwuma so a wo bebre saa nso na wo pon adwuma na wo kofi a ene anya asemkuma akram wo betimi agina bus stop beye no hwere beye du na wonya ka nkoyo ene wani ho hantwo anya asemkuma akram na okirema ne nyina eya na mo bone a ankurankurafo a manya sika toto ahyen de ma shankafo bi ena ahyankafo ni bi edifuru penti omoma ene Ghana adwumayefo ebresa na okirema ahyankafo ni pi na ene se wonime se wo kwa so a osene Madina na mowei ahum ene yenkwa me kwa hye bus stop meduru ho no ma ekura last stop me nko bio osi upe oduru ho a osemetoa so na wasan akọ onya kodu achem watepe oseme nko bio wusi ya osemetoa so la pass sa na wakwa koduru ka so ba kodu na ho sika nyina na wagye ahye ne butom ede ba dia ede anya openi kirem se ka hunti enne ama shankafo short jese de mo pe na mo yenti ama Ghana de hye huna mani kremu a o pe hempe tu kwanya mani abehunu no enya sim kuma kra dwonko emu aye den na openi kirem a emu aye den papa ni senti enne ukopie mo matina ama saman kasoa ne mia pi teshi nungwa ne mpatema ye Ghana foi jese mo bro emanu no pa aladwene ne mpatem eni Accra Central for makodidwa ebra mo bre no nyasem kuma na emro peni na okasa ediafa abanku ntabu a odatudwa se anya hwe kura bosome miensa bia na bebunku ntana ka dwumadin a wudi ema Ghana fo nso emu abaso wanye ne ya yentwe otomfa ntwa mu ehom metre emra na okasa ediafa Government Accountability Series ewo ne eye wukuatai na eye opepom bosoma yemu deta sutu 9 emfempem mienu ene adonu nsiemu ene ofosu kwachi kirem se ahokyere ye fam ni nyina wo kru kese akese wo Ghana mu no yemfa nhya atenkafo ya na eye saade no mo beja munyade mo ye no enye na okirema Ghana mampeni buafu wadwa panti enche bi obesi dwam na ekona da hyenkafo no befa so wa Ghana no mo behunu say yes samatoka Ghana kru no enya mo dia bo kwan na fa so na ye short na okirema yanka nkyere Ghana fo se abanya boa mene ehyentedie ni bo wate kama enti eba ne se ne fuwa yinsu fangui ni bo akofom ede sika ni brenie ntimo ya ne sare mo mo man mpuntu o se yanka nkyere Ghana fo se sese yi de kakran aban ba tutu ahyen bi de agukrom basi tese metro bus asese aban be siesie ede agukrom agadwuma STC bus asese no be siesie de afanimpa se be ya beboa na Ghana akwantufo mo ho atumi aharemom o se yanka nkyere mo se ukopie mu wo sakene me ahodo am eye trotro fo mo de ana endwane GPRTU ene nkebom ku ahyenkafo nkebom ku no omukogina nkwa nkyɛn no mo bodo nkomi ye kwa ha wo nkwa ye no sika ye begina no ane ye begye Adjoa nkwa wa nkwa nkwafo nso abeka ho nti saa na mane ekwantufuyi ebre saa is that there are some
transport operators who are engaging in rent-seeking behavior. Because ordinarily, transportation is a largely private sector-driven activity in Ghana. We have these transport unions, GPRTU and what have you, who organize transport systems that convey the generality of our people. For some reason, after the persistent reduction in fuel prices, which led the transport organizations to announce a 15% reduction in transport fares. There are some operators within the system who thought that they could engage in rent-seeking behavior by creating artificial shortages. So, Komla, you and I know that if, for instance, you wanted a vehicle from, say, the heart of the Kwame Nkrumah interchange, or circle, as we used to call it, to Achimota, you will go to a particular spot at the station where you know you are most likely to catch such a vehicle. Now, some of these operators do not go to the designated spots. They roam in the hope that the shortage that is created will compel passengers or commuters to part with more money than they should ordinarily pay. They are creating scarcity to drive up prices so that they can engage in rent-seeking behavior. It is unlawful activity. It must be looked at. Government indeed is looking at it to ensure that those engaging in that activity are brought to order, because there's an agreement between government and the transport unions to fix transportation prices twice a year, unless some extraordinary circumstance dictates otherwise. So we urge the transport operators to adhere to the normal practice that we have known all these years and avoid this rent-seeking behavior, which is needlessly creating difficulties for passengers and commuters. The second issue is that you will recall that when the matter first arose, the Minister for Transport took decisive action by getting STC to release dozens of vehicles to augment what existed in the private sector. And this arrangement largely worked. It eased the situation significantly. We all know that during the festive season, there's an upsurge in passenger numbers, understandable, because people want to get items from the business district or other notable trading spots for the festivities. And so there was an upsurge. After the festivities, I think that the vehicles were withdrawn. We note that the rent-seeking behavior still persists. So the minister informs that he has asked the STC to put back the vehicles on the road. In addition to that, there are quite a number of Metro Mass buses that had broken down. So he has ordered their expedited servicing to ensure that in a matter of days, they are back on the road. But they will operate outside of their normal routes and schedules in order to take care of the present congestion that is going on. The minister also informs me that I think tomorrow or so, he has requested for a meeting with the GPRTU and other transport operators to address the issue of rent seeking, to call those engaged in that activity to order. Any awoti ye ayo so afo no ena wo hwe apan enkitahudie so ewo mampeni akache ne den edonimnyamfo Felix Ofosu kwache ne ena woti ye Yantua Kasiabone so na aye electoral area coordinators omo ewe Sikuma Odoben Brakwa constituency nim no ewo mfimfini mantemu ede atuja echemu se eyade a omotai honorable Kennedy ohene ejapo achiye papa esanse yade a obo ne homoden ewa manyosem no ewo sampotem ho no manu namsunti ana omotai na chisan so ana omu chirema eyade a oye Kennedy ohene Japan ohwese no ye ne Kennedy dwuma na bibia ekire se ono ana betimi aboa amampuntu obetimi aba eye oman Ghana mu esanse ohwese ne wabo ne homoden edi ni dwuma enesa ne ofaso eye ne niema na osefota paye so beye okendifo ewo man Ghana mu anintu no mo hyebo se o metai na chi ahwese ye campaign ahodo mu beye nina no ebetimi aboa no se ne beye ono so no beye kendifo ewo man Ghana mu no mo chiema gidi omuwo ewo ni mu no eyade a eso ye papa eno sa social record ahodo ano so no watimi asset a na bibia chese ye Kennedy ohine Japan ebetimi ayo mampeni ewo ye oman Ghana musan so ana franketuni edema MPP amanyoko ni nti ombomode na omu nkom humbom na omo nto aba no emfa ema ye Kennedy ohine Japan about the Jaha or electoral area coordinators and the Jaha the Jaha the Nara you be cry the honorable king ohine Japan and the report that I say I tell the man the electoral officers and the police station officers I am me a Juma or for you make my part on them you pay for the saddle you can guy on up tailor also all targets I will be there one to prepare appliance then I vote they support
and Bob on a broken, the Opa, Waka, and mine. Say, oh, then you will execute for Bubble Party, and in Vienna, Waka, where you had the Saturday Namsa, yet you vote, playing for Fernanda and the Tamechi. Amen. DLFM 106.9. Eni ya uti ye electoral area coordinators or more ewe Sikuma Odobin Brakwa Batwo impesuane so ewe mfimfini mantemu. Ya ntua kase bone se na yemfa yeni emfankyere mum ewa sante mantenem. Na nansen ebeto dwa sasafo pani a wono ene kwata asafuedi adaso House of Power Ministry International. Prophet Francis Kwaten Editor na soroma wonom wo agyamesu enimu sei. Ubowura mu ewa agyamesu krodua nimu a. Ene abeyisem pa krodua no abeyisem ukoso pa. Ena nomia ka kro ni nti se wunnim na kodi dwuma bia wo kro no mu a. Onwoma wo ye bia na besai ni senti. Ono no na aso ne camp ho no mo no. Wo ba ho na besa ho yade ana wo ba asore dwumadie bia na hwe ene wankwa agyamesu krodua nim. Ankwa nkotwa aduane bia ndi. Anaso ankofa hwe amfa anya ho okuru no mefisa wo ye ne sa pe enome ya kan wo yade ayade no wa hwe ade bekọ wuom ne no ene nsem we kwaje ta ade hye ne kasai sa na meke se de mprempren ade hye mo wajamasu ekokoa pai wonu madwa ekirema osofo pon prophet Francis Kwaten ehene ne ha ye frama sembe ne wakan osofo enti wo tumi se wotumi ka kire yensa jamasu krodua no nom ya kanom na oyo osofo asabe oye nkonhwani de ade nti na nome no anka wansa yade ne manankro na bayifo yi nso anka wantimi anche wone mu nyina na o manka manu masem na u kankansam edigu kura ne mu ase e ma ade hia wo mpotem ahodo no ehu ne se obiti agamasu krodua ne mu asabe oye bayifo yi enya de pa na Kwadwo ebu ejem agamasu aduana ade hye abusua no wonom abusua panin efrens ntwerefo nhye ekiremi sem sa frama asama Prophet Francis Kwaten akan no eyade am ha dwen papa egu kro no hu finti ne senti wamosra na da omapachaw enmanim nyam sa wa mapa na aso dan no makogina ne mu ye masafo baba kokura nkwa asoro ho biom age sade age wotu asoro no edifre jamasu kro duanim ekosu ono ankase na busua fie koya asode efie sabe ye no ne se na mpen sa wo ye osofo mu a na ngu kro duanim ase mebi kam mpanifo nyina sade aden ede ba dia na wone mo kire mi se asofo yi beka kire asafoma emra na omo ye nhyemude kese ema asafoma bi koto nuane kurom a oba no homaden etime pam na asafoma beboro beya aha miensa 300 enyina afiri aso no pam omo nyina afiri honom eka kire wade mo se enome ya ka won afiri su kuro na bayifo wo munti omo akwaji beye de ba aso no to omo nyina afiri om baabi emfamfa na mo kire mu a sa na mo to ye asofo atui no omo dwane pam enam santi ama dwedi ekoso agamasu kuro de mu nyina ya basa kyese obi akokuro ma kwedi dwuma o kyerem se wedi abayifo kuro wo kwei udwuma de nyina bese nti ama enne obi antumi kokuro no mu na se yanka nkyere osofo prophet Francis Kwaten say sama pacha wa wombetu na afiri kuro no evisa sabe so ya osofo na wo ka asema nhira wom na abaga se kuro no ya no media na wo bokuro no ebe na atumi nu na atumi ensani osofo bia ni wo kuro ha wada anyema bia di akire o men wabra kuri ene yadwene enko na nananom mpanimfo a wo kuro ha so yeto nsafre ya sore ba panim a wo papa na so nu a friend na kosi be kwen se on kan che papa na se ihia wo na sofo se ye ne wo mu di nkuta ho kakaka said ye koyeno na ye ntiase kona otumi nu ye ntewe nti na ye kama oman santeman ani wiase nyina te se papa na sema waka kire se waka fa agimesu se agimesu ye no mi kuro anipa e ba na soro no obi meto ade wo kuro nu na abeto ade wo kuro mu na wo se de wo be mission ho a wo di fia kan no asam no esi ye kra wo kan no be mfie be du mienu ne oba ha no ena wo kan asam no ye ni se wa ya fa ne trasa asam no ya asam kitwa bi afi na otumi na otumi ensan ni nhia mu a wo ye no e o fre ni pa na o ma be ye mu se fa na akukuru mu na se wa be kuru abeto aduane dia ehu nyia so be kuru abeto aduane ndi wo mo nko ebre ba ye nim se osofo be kuru no ani kuru pani fo kra ka bibi abepem sabre ye ntewe mia busua pani me soma ni pase onko kanche osofo se mi hia no oni ne na sofo omumra ni nyina ye mfa ye nto ye abepem sabre ntewe papa no ne wo ye no ogu ye kuru ye ni mu ase se osofo Kwaten kwaye ofa so a woni ye ti ha no
enye pampa be bia na kuro no gira yesie ɛhɔ ne wabɛtena a yenim se kuro no gira ɛhɔ ne sie ɔbaa ɛhɔ ne wabɛgye ɛde wɔde yɛ n'adwuma afei kuro no so a wɔde nome se kuro no nome kuro no yɛ nome kuro ade a ɔsɔfo no yɛ no ɛtia kuro no nti wɔn mɛpɛ bibi nka nkyerɛ kuro man no ɛsom yɛ ahene ɛna ne kuro no yɛ wɔn firi hɔ no wɔn mmra fa dwato firi hɔ mmra ne bi mɛka yɛ ne nyinaa yɛ hu sɛ asom ɔkan no wɔatwe asan so wɔntwe asan bi a ɛfiri nnɛ ɛkɔrɔ wɔntumi nyɛ nhyiamu no bio so wɔyɛ nhyiamu a adwumasoman yɛbɛkɔ akɔbɔ dɔmpem wɔ ɛkwan no asase no yɛ dea yɛbɛsi kwan no yɛma kwan no ɛkwan no ɛda hɔ no a nipa fa so hɔ no ɛda ɔbɛyɛ nhyiamu yɛma nhyiamu no ma so Ochiamia nim asemka osenanda wasima enti eno no akuadonko se nye no enti eni awutie na Kwadwo abu ono na yabusia penin edema ajamasu eduana abusia dehye abusia no ena wote ne na ne kwakura mo no ena emebu no kendindin na bonsu ebon homoden ema dom ne yo ye kirepa editiam Prophet Francis Kwaten echirem say in fact anamo be ne watoi pa se wugu kura ni mu asesei na sabe mebu na wakuro mu kura peso mo wade a na akohwi oba na wo so wani gine ho pe oba na beka kire se na ofiri asemi firi agamaso wasi ye emusu okuro ekura no me aka ne sei edwa mo se sabe ntwem ne nkrosa ene enti mem kwa wade we me mada o kirem abayifu okuro ye agamasu mo be wa me aden ede ba de a enti aba ne se mebu na wagamasu mpo awade abowo no Wama adwade nyina sai ni senti anamoto anamatre nkonnwa ne mpanifo atu na mota akire pampem na osofo Prophet Francis Kwaten amepacha opade aso no wawie efirema bodompem mebo chenku akogye na soda na so no obeye ma omahwe e wagamasu kuro duanim ye bebe nananom nyina wase sebi nyankopon amom ne die kase na sebi ne na otwemielu ade a biti a sofo Kwaten mo so atena se na waye mpensem mu kakra ne de kenyina se ba bia gina ne gina o se na na wo botu efu bebrebe ne de ka tane so mara ye na na matasa se wa ye na nto za fe ne so wa made a yutu ye be sore den yempese edine be ko ba bia patenema o ye no se ya nsole a emwaye nti ye de na no mase ti yutu de ye se ba bia ejina sofo no omra no ne ye na nanom sebi no na matase sofo Kwaten omra promu mo onfa asole be bia so se ye sofo Kwaten na nkasa awaje su komi a because what ya say so na magago fo oba na te se no omra no ne ye na nanom sebi no na matase sofo Kwaten omra promu mo onfa asole be bia so se ye sofo Kwaten na nkasa awaje su komi a because what ya say so na magago fo oba na te se sebi promu enu mi bra masanju wa ufize oni mechi obejare so for so amana sana ho dia ye ma no problem biem o ye problem a ye be jira no wa ye ma so be bia ene say ye si sofo Francis Prophet Kwaten so ani say ye gina asoda na no ani efiri say sebe o ye osofo a ye kan hirasem na osofo atimi ede na no esa agamasu krodu ye dia ene aso no be ye pa ema yahwe ene a wuti ye eye mebuna wanom ewa agamasu wanom kendin ni den ade na bonsum ena wote ne nkan na mane boy yamane bonin Samuel Ofoliboaten adodoa bonamra ne se miss call ene different asantemantem ebesom yen to akase bono ne yen twapo ne yen kopue mu ewa manfo enkuromum na yen nyina ne say ebi mam ha ene wiase nyina no yen nyina yen say ade abaako eboa pam na kuro titire etumi konkan eye kemam kabiamam nti ne santi ade hia won mo Uganda nso omoto abapam ne yakopɔ ya adoma ekena da eye wada abato obekoso ewo Uganda na make say one more president in fact wa som o man sa mfinhia be ya te sene aduanan tam ni 40 years achi na omampani ba kopɛ etimi atena konwa so asom sam na menyekwa hodo Uganda krodua ne mo ebonto am omampani etimi afa asrafo ana afinso aposufo etata wono mam ene yesi ya pa pani fasum ene nsentrofo yeyi wo maso treni amakuru mo ahyehye sisasabi obi kroport ho anyasem kuma kram na wanom president ono ene da Uganda kruda na no ne den adem eye Iluwoli eye Museveni papai obedi akonwa so eye emfempem edonkro na de wotwe ensia
1986 ina obedi akonwa wa tena so atase mendemike say wanya mfinhia no aduawotwe baako 81 years still obese the president na meke say nyumtuni ono wa Uganda man ma meke say nso wafa amanyosema to ne ho so ne den ade Robert Bobby Wine wanya mfinhia no aduanan miensa 43 years na okirem afi o giram dendenden na ne ha nyina ne say Uganda man panin tata na ofa ha no watwa na no ofa ha no wasa no na ode posifo esibram na chitafo ne santi opani akase kirem say obesre wiase nyina nka bi man every sabe wo mo ambo Uganda man no amfa mo mampani ote akonwa so wanya mfinhia de watwe baako pe egenden ede ba dia enti wo kirem a wotete dodo na meka say ana no brada etwa menya semukuma Uganda mampani atimi ahye eye communications ministry no anase commission ne say ondundum internet bia okuraduanim se be ya bato no obi ntumi nkofa nsem ye ne mframasem anase nsem ye nkontompo emma emefa eye abato no ho nti meka say okọ Uganda internet enya adwuma wadundum ne nyina no de asrafo atwa ne ho ahia ene ye nsibira amanfo okuraduanim no pani ane den ede Robert Bobby Wanya ono no otu franka ede ama amanyoku ane den ede people power movement kirem se de droid de ano adene ti wiase nyina mfo mani kotu awisie Enfendi Uganda abeto no echi. All the roads. Right now, I'm wearing a bulletproof and a ballistic helmet because I'm fearing for my life. You have just seen a police officer coaching his gun, and now they're blocking the journalists. Anything that happens to me now, there's a police officer called Namuoza and a police officer called Bihembo. They are ordered by Museveni's son Muhozi and Museveni himself. I want to make this a statement. Whatever happens to me now, whatever happens to my wife now, whatever happens to anybody, I want you to know that our lives are in danger in the hands of the police and the military. I'm a presidential candidate. I'm supposed to be campaigning in this district, but they block the roads all day. The Electoral Commission knows I'm supposed to be campaigning here. The Electoral Commission chairperson is silent. Every evening, the police spokesperson goes on TV and says, I disobey traffic rules. Look what the police is doing. They are closing the roads. The roads are closed over there. The roads are closed over there. This is the Ugandan military. It is supposed to be Uganda People's Defense Forces, but they have come to make horror on us. I don't know if I'm going to be alive in the next 1 hour, but I'm telling you this and I'm telling the people of Uganda, I want you to be aware who is responsible for my life. Chidam Uganda. Anoa dinepam. Eni ya wuti ye ono eneda amenyoku edi da wado so ya people power movement. Amenyoku eno no ewo Uganda man mu. Ne den e de Robert Bobby Wine ena wote say ode na kwesem say ade abachimpo na wate ase a onim efiri say ekwanya Uganda mampani a watimi bedi akonwa so e 1986 edi akonwa so sanfinhia aduanan ne mmoreye ema meka say wanya mfinhia de wotwe baako esa prema mampani nti otaataa amanyuku ahodo aka ewo kronum emu akwesem ene yede asomwen yenyina wei so ne yankenka madwenkyere ni bi emfansom enumrei na yenko Facebook no so am na me wafase Kofi Parliament de aba na wase Nhyiraba Kwadwo Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa wedding papa bi ochem say in fact the news is so fantastic, keep it up adwumade amobɔ ne Nyankopɔn korate wosoro honom we Kofi Parliament edifri aguna bo bi kuma pa ene wode eba ye me wafase comfort meti di bia ba na wase o ma ya Adjoa Sammy P ne Adjoa Agyei Sikapa kase ebo no emu de sa na manam no kirema in fact abo hia nye o obi koton ne ba ye awurade Nyankopɔn wiase ya denyampa na Sweet Elizabeth edi abana wase wa cheche ye nyina numrem na wase na yure ahopa na kasebo ne mu de sa no manam in fact ni pa bi mutiri mu odinyo ye ya den koton wo ba wenso e kasen Sweet Betty ni odifri Lebanon zone 4 en wote pa yem me wo fa se Barbara Crantain ehwen live edifri Asante Mantem apatrapa na wo kirema omayadwo Nhyiraba na wo fa ba ko pe nimpon en afi nso Adjoa Agyei Sikapa wedding na maami kuma no na ochirema enche kese nkoma eye Muhammad eye Kabori incoming NDC Ashanti Regional Communication Officer Mate Obeti na DJ Zigibi dia ba no say yes fantastic news na ye taxi angaza enti mon share link no esen afa hour
na Ghana de hye enya kase papa ne bi na wonom entem me wa fa se Hansen de di aba no so amanya Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne ene Adjoa Agyei Sikapa wonom da yase papa na dwumode a yebo esom oman Ghana de hye na ohwe live edi free Atomic Hotel dance man ne Hansen de edu ya das ne chia wa nimre yi nso de do de ye cross carpet na ye studio bi ye kwade me wa fa se Jesse yatenase na anim se akopama so nsem no Endra danso Antoine Semenyo esan hye go nti wa hye go de obete ane se ne egu abade a mesra mu ada mo ma yenkɔhwɛ same wa fa betumi ahye gu ampa na mon spring off na fe mon samra back as I said ya madin kunim bon no kra ma head ma hye go mun ka hye go. A few moments later. Mon spring off na fe mon samra back. DL Power Sports, DL Power Sports, DL Power Sports. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. Pressure, Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, what you want to Mr. Kasante, and Borike! Power Sports on DLFM 106.9. Me wo fasi Jesse atrase ensema hodo a edi ahimo ewa agropama so no obehwe gu ho se yo edi asema ni mrei me nkwa ne kire ma na kwaba Jesse ya ofa empom design oh nyankopon adom enya experience nti ya de twede empom nyankopon ase na watwi mu yetimi hia ye yentimi hia I think it's the first time yeah sure so okay say last we di nkomo bi efa Antoine Semenyo ho yeah me no di nkomo and sisi ade ma ye vindicated oh ana is earlier yet yes because you players are mudi omaba no mu nimbo ne boss ne sa o mo sha se koye de mo ba still my later part no yeah me kai the last player o mo de ne buy no for Africa ayo mama mush o mo de ne buy the first 5 games ni nyina wo she goals but se wu ho mama mush bi yo Antoine de enya sa yes ye bon pass we na anya sa for now when they oye African star and for that matter Ghana yan sroma ba ko pa agukanse mu ayensa kani and I won say enti mom panta na chi pa mom pa say bi obenya proper PRs eso kan bi yeah sure yeah because Man City team no omunja Haaland embe emme kasa mfa 1-2 ho what is enti PRs no so kan bi England ho no say we obi a won free ho no ma na obo no instead anya steps na bi asa na din pa say Mama voice bi afa Antoine Semenyo in fact say the supporters ne bo nsem no ye bomb pie se betimi boosting mu wa no na wakoso apadwumaden etimi aso Man City citizen ana for that matter Ghana for so ni nyuma yede akosoro ya de papa senior ebreti yenya ona kajagum all right yamam ina majo enfamra deal 106.9 mega so ene anwumre bre atimadu so etimi Dear Power Sports ebra ba bia oti adwumade no ade efri bia executive producers e ombo machi dom no eye wofa kwame from Bismarck Kenneth Oboraman ene odisika omno ye executive producers of the day a ombo machi dom am di show no so no etimi abrasas no kopiem de ade wofa Kwadwo Sammy bi Adjoa Agyei Sikapa omso omdo mo ne monyam so no etima time machi so in studio tamam di ematima me di show no so no etimi abro ene DJ Mariam so no ade akọ Facebook akọ no ma betima hu bibia live ama bia so no etima konkan medi no adi Jesse yen sha ase de ane ye sha ase eda fi local tv to go pm de ade over the weekends no ade Ghana Premier League no etimi ebawi na etimi bawi no say ene Fatao Dauda team of the week no say ene City go pm de coach Fatao Dauda etimi appointing so no ene coach of the week no coach FNT Didi Dramani sa so ko pm de ade goalkeeper no Kwame Azizi Osina kan edema Vision FC ko pm de say ene players aka no so no ACT ko pm de say ne City de Baba Adamu oginamu bisas ne Samba One so no mu bisas na Brante FNC Edwin Kofo Asamoah so gina bisas ne Mark Williams Boateng so no onso etimi gina bia no etimi ekon kan say ene midfielders no ko pm de Brante FNC
Villa osina kan edema mediema saa so kopie na Branty FM se Charles Jamfi Kamara so no esina kan edema Duana FC so no etimo honom saa so na Richmond Dramina so no esina kan edema Bechebi United saa so kopie mu dia say na Forest no so no esi etie Mauli Wayo esina kan edema House of Folk na John Antwi esina kan so no edema Dreams FC na last player so wetima kan no Rauf Musa so no adion so esina kan so no edema team FM say 11 wonders so on ma we say the team of the week pa Branty FM say Fatau Dauda so no etimi elbebe 2 jakopie mu dia say any general statistics no so no esi eti after say bomb match week 18 etima wie no say any city jakopie mu dia dia matches yetima bo after match week 18 no say any city jakopie mu dia 162 games any yetima bo home wins no 92 away wins no 22 and draws no say etima pie mu no 48 kopie mu dia goals etima pie mu no 303 and kopie mu dia home wins home goals no 208 and away goals no 95 first half goals no 145 no kopie the second half goals no 158 so etimo honom yellow cards etimo pie mu no 594 and a red cards no etimo 20 a penalty so no matima no say in the city 38 and a penalty so 30 after 38 no the matima say no 8 and the players no etimo agba say no so no makomako 8 and on goals players no etimo say so no makomako 10 we say so no any general statistics me so no eno so no metime eda tudwa ena nwumre so no ede amam wo DL power wo DL so ene anwo kopie mu dia say ena match week 19 no fixtures no esi ete kopie mu dia ade Friday no has ebet matnas University of Ghana Sports Stadium no mato omsa eda free Dreams FC Go Stars ebet na fi no mato omsa da free Krob ye Kumasi Asante Kotoko sas no kopie mu dia ade Vision FC so no omet matna tema no mato omsa eda free Mediema sas no kopie Nation FC bet na so no Brankes no mato omsa eda free Diana Star Brekum Chelsea so no ebeto omsa eda free Team FNC Swado Obla sas no kopie ade Calora United so omni Team FNC FC Samate so no ebetim da win time so no team honum Baseke Holy Stars and Bechebi United Heart of Lions and 11 Wonders and the last game so no ade Young Apostles so no ade omone Hoho United so no and ebetim da win time so bia no etima konka we say any match week 19 so no yetima break bi da mo enan million France nko piem so no e won san from the ade say DJ Omar betima boam ne so timi the coach FNC Karim Zito so no nimfo ne yetima to so ne yetima di no nkomo kakra so dia ukoko piem okro bia Kumasi Asante Kotoko so dia ade om head coach no your friend coach Karim Zito na nwumre information na yetimi gada nyina se so kopiem ade of late papa ne mo ne mo entimi nshada nkon kan bia sa de kro bia Kumasi Asante Kotoko ade ometima ma coach Karim Zito so no ometima man 3 games sa 3 games no wentima hwe no wentima we na amfa Kotoko team so no entima ma da first and second bi dia ometima bone na so to ne say na games no esiti okopiem da first game no bebia ne Gold Star second one no Baseke Holy Stars and the last one so no Team FNC Heart of Lions Kotoko so no ade ometima ka coach Karim Zito say sa game we say no so wentima we ne dia ade ometima bone na so to so no ama bia so no etima koye da makro bia Kumasi Asante Kotoko yem friends nko piem House of Folks so maso dia ade na nwumre yem breaking fama say the management director so no and as a managing director at the Team FNC House of Folk FNC Delali Anku so no ade wetima resign say House of Folk MD no enyare so betima to sama bia so no etima konka antin information I gada no say Papa FNC Julius Emuna ono ne beteku over as a current and as a new MD so no eda ma hasfo ndia hwa ne mu se fira da ochene kono Papa FNC Julius Emuna so no has ebetima confirm no so no and the new MD a oba be gina mu dia ma club no yem France nko piem so no e won san from dia goalkeeper FNC Razak Abelora ko piem na ade say we free agent na there are so many clubs almost no mo hwe say Branty FNC Razak Abelora so no almost abetima kan name team a ono odi kan a wo hwe say ne san betima kan Branty FNC Razak Abelora no team FNC Krobia Kumasi Asante Kotoko ankomo no so no etima duru achiri pa se bibia so no entima amba mehwemu dia Branty FNC Razak Abelora so no ade akotoko betima sign on so no abebeto so era matima FNC Krobia Kumasi Asante Kotoko ma bia no etima konka dia mo yem France nko piem so no e won se from dia ade ko piem e Swado Oblast for so maso e dia ade na nwumre na ade o matima confirm sa Branty FNC Williams Dakwa no osina kan so de ma 11 one day so no o matima nya no sa ma bia so etima konka dia mo ntino ko piem dia ade second run ya yetima chance ya bo
only 2 games no Abranti offense Williams Dakwa no ade obonso osina kan so no e de ma team offense Swedo All Blacks abia no ebetimi akon kan so etimi dia ma mo yemfa nsem ba ko mienu bi no entimi ntwas no entimi sorry so e wa fisem mu dia say ene sitie ukopiem de Abranti offense Solomon Aboagye na Solomon Aboagye no osina kan e de ma Aduana Stars na mom ena nwumre ebetimi confirm dia ma sa Abranti offense Solomon Aboagye no ade wetima buna ketem akopiem so no e Calera United for so maso ya akwakohwe no mu say second round so wetima gbo Calera United say be o metima akokoda respectable position na ma bia no etima akon kan di Solomon Aboagye akokopiem o Tamale akokosina kan so no e da ma Calera United ma bia no etima akon kan yem breaking fan ma say ade University of Ghana ade o sports stadium no enkrofo na say mpanyimfo mutimi hwasa na nwumire no o matimi di press release etima ba bonte o mutima kan say has for some man man hwe ya omso kokopiem de ade 2017-2018 no omso has etimi di omka 11,000 Ghana cedis sa 11,000 Ghana cedis na has edi omo no ade omo ya mayin so muntimi ntua ene so man hwe ye dia omo game omo born Friday no omo game omo born Friday omo ni Dreams FC ne betima born so omo me hwe no man clear that debt na 11,000 Ghana cedis na enya so metima ma has kwan amana besina kan so no e o Lagos Sports Stadium bia so no etima kon kan dia mo yenya sansemi so dia fa local tibet ni na no intimi embrawe. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Mon spring off. Now fe mon samra back. As I said, you medin kunim. Bono kra ma head it. Ma shall go. Mun ka go. Lumba in super, Lumba in super, Lumba in super, natural mineral water. Get a grip. That's super break. Hello, my name is Nhyiraba Kwadwo Sammy. You're listening to DL Power Sports. All right, yentimin twas yentimin farmer no nsema aka no yentimin twas farmer e wo dia 106.9 megahertz so enanwumre na yakwa PM e wo African Cup of Nations omo bon e wo my fence Morocco no PM dia Ghana so na dia referee fence Daniel Nhyiraba so no ade watimanya appointment no betima gina ma game Nigeria e no my fence Morocco e betima bo e wo semi final game 2 a e betima bo e wo AFCON na so no Abranti fence Daniel Nhyiraba ono na betima gina mo betimi so no etima hwa ma bia na etima konkan na Abranti no mtimi bo ni din se ono na ntimi ndi game Nigeria na my fence Morocco eso betimi abo enne abra 8 pm etima bo no ase afanu mienu nyina enhyera nya obi adoko pm e Morocco fo afa Morocco fo no se uko pm dia ade a Ghana ye ne Nigeria fo no etimi boye pa enti refi no to no timi free Ghana de wan hwe ya na wakwa di so na ma Nigeria fo sa so na Nigeria fo so pa kire se so mutimi ji we ya ida so mo ne Ghana betimi pa na so betimi abro Ghana so in terms of so mo je AFCON title into mo hwa Abranti we says na ade obetima di game no e da ma Morocco nti afanu mienu nyina ade obi aso no etimi protest sa Abranti na sa papa etimi friends Daniel Nhyiraba no ne mbode mo no anya entimi nkoye so mfa mom ne mum ye hwe so betima gina mu no betimi fairness etimo ye dwuma ma bia no etima konkan e ho no ma ye break bi da ma na nwum sa so na game betimi abaso a Nigeria ene o ma fence Morocco so no e betimi na win time so no na Abranti fence Victor Osimhen was the game we say nya de se betima easy kra because who PM the o ma fence Morocco no omo ene o host nation into be thousands of supporters betima ba o ma be support o ma fence Morocco no omo fence Nigeria for no de omo do ma bo bi krom nya na se support no o metima nyam na mom o ma kwakwa professional players bi o ma kwakwa professional players de ade bi so mo ye bia no o metima ya ma bia so tima ko ye da o ma fence Nigeria ye friends enko PM so no o fast am bi team fence Manchester United o ma so ye dia enche pi na o pam mo ko na mom na nwumre no me breaking fan ma o se ade o metima confirm say Abranti fence Michael Carrick so no ono Michael Carrick ono and the next manager obetima to kopim say season no ebetima ba no ko PM the Abranti fence Michael Carrick no this is not the first time original as a manager at Manchester United with me by in the year 2021 no buy no with him bought 3 games out of that 3 games no team boy no with him we need 2 and the team board draw so 1 in tom hwese the second coming no bibia so betima ko ye da man said be ya bibia no ebetima ko ye da matima fence Manchester United we say so no and in some Manchester United so e ba ye break bi da mo and then
France nko piem e won se from dia e na ne akwa ko piem e otime fence Tottenham Hotspur so no o ma so e na nwumre no matima confirm dia ma say player no osina kan e matima fence Atletico Club de Madrid e fence Conor Gallagher no ade matima compete bebia no e betima kon kan ko piem dia ade abrante fence Conor Gallagher no se mo efre da wo chene ko no kure hu na abrante fence Conor Gallagher no osina kan de matima fence Tottenham Hotspur enti mani ngon waso no etimo hon ma say deal no atime dana bebia so no e koyi edema so aso na abrante fence N'Golo Kante so no Fanabachi for no say yan kanchire wiase na sa abrante no ko Saudi no ne bobo no ensansa nti omunya abrante fence N'Golo Kante o metima sign ma bia no etima konkan so etimi da mom ho no we say so ne nsam efro no ba ye break bi da ma enanwere ko pie mu dia na sa a omuso makan so no e wo Saudi Arabia league no omu coach fence George Jesus say yan kanchire wiase na sa abrante fence Sadio Mane wotimi fro mu timi no be ball oba Afcon bi na so no ama mu timi na tima gigya ye kura ne mo ntimi nkoye abra na abrante fence Sadio Mane wo no ne nyoma timi koye pa na ma abrante ntimi free timi no mo timi ba Afcon no asa nyoma so no ntimi nshara so ntimi nkoye so emfama na sa timi no so etimi wo no we say so ne nsama papa fence George Jesus e da tudwa ye break bi da ma enanwumre enchepi anase enchara nche bia ena team fence Real Madrid so no omuti empam omu coach fence Zabi Alonso ne mo Zabi Alonso timi koye no coach a obedi na de no ne friend coach a ye fence Alvaro Abelora ba no no kwa no enyara so betima di djuma ne mom ni coaching staff no say na sitie papa fence Alvaro Abelora no ono ebetima head coach na assistant coach no Ricardo Silva assistant coach too so no ebetima papa fence Julius Gomana ono na betima assistant coach too ama bia na tima konka saso ko pem dia performance manager no ono se ebetima papa fence Antonio Pintus ono na betima performance coach abia no ebetima konka saso ko pem dia Francis Sanchez no ebetima technical analyst na assistant so no ebetima Kevin Cadio ono so na ebetima na assistant dia mana bia so no ebetimi akoyi na Branty fence Luis no ebetima coach anase goalkeepers coach ama bia so dia koyi da matima fence Real Madrid we say so no any coaching staff on betima ginam and matima fence Real Madrid da ye break bi da ma enan me influence nko piem e Florentina force no maso e dia anwumre ya no matima break e da ma say papa fence Fabio Paracchini no ono ne se won the new sporting director oba begina mu so no edimla ma no ukoko piem papa fence Fabio Paracchini no oginam edema team fence Tottenham Hotspur ono ne Tottenham Hotspur ono ena na oyo sporting director na de wetima bu na ketem so no eda kwa piem team fence Florentina ma bia no ekoida mo yemfa last story no entimi 2000 fama de akoko piem team fence Galatasaray for so maso e dia omo Manchester United for Abrante fence Manuel Ugarte no Abrante omo yahwa wo ya supposed requirement Manchester United for so no omaso enti no omo hwa Abrante fence Manuel Ugarte so omutimi nya no Galatasaray so no omutimi no ma bia so no ebetimi akoye so etimi da momo sa so ko piem da Chelsea for say Abrante fence Femi Lopez no so omutimi nya na Abrante no ebetimi aboa ma bia no etimi akonkan so timi da momo etimi wo hono ma eno so ye break bi da mo enman African Cup of Nations no semi final games no eguso a ekoso Senegal any Egypt game no ade ometima bo 80th minute Senegal etima se kan ba ko a Egypt entimi so no entimi sa no semi final game 2 no ade 8 pm pepepe ko pm de on my FNC Nigeria and Morocco game no ebetimi abaso na Italian Serie A games eguso a etimi koso Napoli any Parma game no eguso a ekoso na International Milan so no omone last game no guso ekoso na Wolfsburg so no any St. Pauli game no guso a ekoso Bundesliga no FC Cologne any Bayern Munich and Hoffenheim so no any Mönchengladbach ko pm dia ebo 8 pm England no ade EFL Cup semi-final game 2 no betima abaso Chelsea and Arsenal ebrabo 8 pm game no ebetimi abaso nemom papa fence Mika Arteta wo se nkan kire awiase na se sa we Arsenal fan na woda na wada because ono ba EPL no mu no ontimi anaso ba English Premier League no onkwa away e wo Stamford Bridge enkonko lusu da enti Nicholas Bonfemo and Arsenal supporters na maka ni nyina no omo se moda monda ade mo betima akọ PM EFL Cup finals no ama bia so no atimi akonka ma nyina sam sansemi so na ntimi mfa nkrofo nkron nsem ni nyina no ntimi emra we da wo chena morning show no so no ade mo timi de latest update aka nyina no ebetima atwa so e de amamo right me da se we wo fa se JC se wo de akopama so nsem be so me na ayi Afcon match na ekoso no Egypt ni hwan na ebo Senegal yeah omo Senegal akosi sen yeah Senegal se ba ko omapon yeah enti Egypt no oma cooperated them for yes oma cooperated them for ade ba ko ya power football mu no say we be hu se kuru wasi o na cooperated them for na ye ten
and the most successful club and the most successful nation ever AFCON say Egypt or magic 7 times if no person commit man 8 but my ba kwan ba na third and fourth so no mo ya de pay Mali man yes Mali be prepare mo on be prepare mo is here so man and then no Yankopon ya doma Morocco man no omo Nigeria omo Niger yes omo Niger Ghana referee ne gina mo yes Daniel Nilai match na be yiro obi aso complain said e ko ne de Morocco 4 team no but Nigeria for so hard dwen offer Nigeria bad advance Nigeria offer Nigeria offer Nigeria lose game offer senior offer tournament na ye bo no Morocco odi South Africa na ye wo no chairman omo pini o omo hwe bo ni bi o offer me see Nigeria bad advance enya adwuma oh enti we say what say dey what kan kwesi say me kan kwesi say Nigeria for them to advance ye nyi tiri ho ana ana DJ man kan yi Nigeria for them to advance ye nyi tiri ho offer who say enya wo me say so Nigeria for ni free ma ye nyi wutiri ho ana ane da bi asem na enu ani offer me tiri ho de emwa da be mwa soro ko e woni akukudura ye no wasi ana ya no ana se bibia no yeah offer bibia no bi mate be da se enti ye fa kase bo no ye nyira wesi we ne ye fa kase bo se wo fa se be so oka wa se mi oka kire Ghana mpanimfo ye mra oni kwakuo na nse ye pepepe oni kwakuo na nse ye pepepe almost mpanimfo ne kwakuo na nse difference bia hye ndim go mem na kase bo no ye de asia musemufo ne ye mace me parantwi ne se mu ema yen champion tera ewo fie bu adwumaden sanse na Mr. Semela kwa DJ Zigibi be bu adwuma ne nyina na afense me ya me boss ewo fie ne mo akora beto ye kwa bi abeto no ne den at DJ Omalion e de PM wo Facebook and afense YouTube makase bo no wonya bi ehwe ye DJ Zigibi kuro ya esanso echinchem efre ne fruma Edison ya nimrei me wo fase JC eda kopama so nsem ebetwa mu ewo kase bo no so na kenkan fo mienu aya no wa na asem ye ko we kra ye nti ye na mo be soma ye se ye meka nsem asi wo mamu nkire mo no di ameje so ya wo fa o si ade o ya odikan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B me ne mo fa se ba Adjoa Agyei mesra fadini bio Adjoa Agyei Sikapa wedding aya faka ho eno beba later dem mama fa birthday we oh okay ne bonte happy birthday enkoma na Agyei we free o papa ye Mr. Collins Agyei ene auntie Franca sanso an entire staff of Abinasi Health Center I wish na Agyei a very happy birthday and then ana unya 1 year na Nyankopon ensha no nya okese no nya osa abe na nyin be ye penipa se ne be ya obetimi abeye ne papa e wo man mu obeye obrempon kese enso e de ama wawofo na Agyei Nyankopon onsha happy birthday kese enkoma yeba munyina mo ni ti ade hye yes na mia mi TJ Omalo na betena se efri sam de kopem se no ndi be bodie eya nwum kuto to ready wo yi firi ha na ma ha ho pam eya back to back enwumpa na de beje mutata ekopem se mo ankasa mo bebre se afidie mo fili nwum na ma afidie akomo gezi na se mo ba bia mo dedem yeba munyina mo ni ti a ade hye jao e de wo hye DJ Omalo nsa